Biciklizam je način kretanja kopnom korištenjem bicikla, prijevoznog sredstva na ljudski pogon. Iako prvobitno nastao u 19. stoljeću u Europi kao način bržeg i lakšeg transporta ljudi, danas je osim načina prijevoza i vrlo rašireni sport da vid rekreacije. Između 1850. i 1860. godine je Francuz Ernest Michaux sa svojim učenikom Pierre Lemontom razvio bicikl s pedalama na prednjem velikom kotaču. Taj je bicikl Michaux kasnije patentirao. Ovakvi su bicikli bili teško upravljivi i opasni jer su padovi bili česti. Danas, nakon više od jednog stoljeća, obilježava se 100-godišnjica Tour de France, najprestižnije biciklističke utrke. I ove godine spektakularnu utrku očekuje se da će pratiti 15 miliona gledatelja. Za Francuze Tour odista ima mitske dimenzije, a mit je počeo još 1803. godine kada je Henri Desgrange, glavni urednik časopisa Le Auto, ispred kafea Revolt Matin u Montgeronu kraj Pariza po prvi put u trku poslao 60 biciklista. Časopis Le Auto je širokoj publici o trci potom izvještavao dramatičnim reportažama o herojima francuskih cesta i cvjetnim livadama koje su ih okruživale. Na primjer o Eugenu Kristofu, koji je slomljenu vilicu bicikla sam popravio u jednoj lokalnoj kovačnici i nastavio trku. Za Francuze je ovo događaj za koji se pripremaju tokom cijele godine, ali veći dio ostatka svijeta nije oduševljen kulturom dopinga. Kako bilo da bilo, Tour de France je događaj koji svake godine promoviše biciklizam, a na današnji dan vozi se 16. etapa Tour de France. Krajnji cilj bit će u Parizu, kada će se još jednom poslati poruka da je održivost ovakvog vida rekreacije i sporta itekako potrebna svijetu.